Bandang pentikna bagi jing penkelanya parti UDP hapok ke jela kamtam hapok Riboy District ka jingwan penyeso jong kinong ilam baper nagi kenhun baper sya ke parti UDP keladang penio mensim bar penskam syusyu ya parti hatam Riboy District. Hakane kesengi ka parti UDP Riboy District kelayo pan priang sungo bahaya ke jingwan penyeso jong kinong ilam baratba jong ke Riboy kiba kentup ya ki arngut ki CEM barim ke KHDC kita uba RR makedo mar uba CBCM. Nang ta uba RB Syadap ubdeu chairman jong Riboy Dorbar bat kumjuru kisan po khendai ngut kiwepat kinong kersian jong uba CBCM kibalwan ban penyeso lang bat ke parti UDP hapok ke jingilam jong une orang ba. Ye kini kirat ba nong ilam ha kini kesengi la pediang sung bah da uba met ba lengdo ubdeu presiden barang ba jong ke parti ha ka jingidon lang jong kiwe kinong ilam jong ke parti kiba kentup ye uba Pius Marwen ubdeu MLA jong Ranikor uba HDR lengdo uba Balajit Rani ubdeu MDC jong Dong Po Constituency uba Donbok Komdej ubdeu presiden jong ke parti na Riboy District uba Michael Karunai ubdeu general secretary ke parti na Riboy District lembat kiwe. Ini kerja sok. Nadu 1993 terter hadu 1998 ialah persiang banlong partly hal politics bania yesok tilang bat kinong ilangktogopor Henry nadu 1998 hadu menta nganalong fully bania donang hapo ka politics bagi simbentangan kulanren ini diperlu Ahmad hakasen kongres kumba kham sansnem tam neduna sen kongres hagagi nam jong doktor di lapang dago community bang sen kongres kana gi secretary of kama yaga dongri boy yaga rega sipna ngajungi patkum jore ke state rena ki babon ki daw ngilami no to kopor banda periso yaga parti NPP ha o snem sijar kendais semal hajar khat nyau ngina ya no aga sen NPP dan community bale se sen bermai kala dia hamha Henry klempla berkut ya ketem ngin kwayu ngin ni opportunity Henry ni ki bakwa bani stok tilang bani ai mensim yang ai jumut yang kesorkan lada kip yang nak bentak imlang salang juga dong boy kari kasih penar kejungi berkunjur ya kasih dan ngilap pa siam lala berulungi di amun kejungi po kadong boy kumba pilih i hari por yang sen kongres batsen lese pin sertifi hal por kabari bantip penginsanan yang keren hamba tadi halo kita kadang ngakwa ban persio ini por rekat ke perlu kijona kireuram ba kilong kami bagi kun sama ngasio ban penbau ke kapor dan jinsu kemen ban kermen kabas kem hagaji alam jong iba metba presiden ba klejo jong kasen unity kasen trairi kasen kaba kamhe kaba hedu nagi sen apo kisen trairi jong ka jelang ka jongi nya iba kadang jadi kerben dena kata kadang ngasukwa ban persuah melekan dia kenapa mangi kumki paranong yalam bat ki parok ki bala panyesgo bat kumjuro ki pai proses jong dongri boy bat ki pai proses jong gari hasibna bat kejalah iborok kowe ngai kubur bat iba alislam ngan senang kubur ya iba CBCM bakam puna asisu ban keren
yang ke bagi gelong ban ke bansong bat kata gelong kum utna ubah penyasno tmai hakane ke step hakane shooting ski hakane ke ski ngadon ke jingkerman bangana ban ai ke jing syakri bat ke jing trailer ndai na kana ka babo ya kana kana ya namana ngaru ngayoi ibarlo nomorsian jungka UDP bagi nomorsian ki jumlah ngadat humne ta mamangla bantan arais kemale ibas visim ta tho te patun itu ndai ngai play ki bagi dalang jungki kum ki perlo nomorsian na tu kasna maraja yufra hadu menta kita datto kanne kadai nama mengayu ikum mengakai nak yuti rotosi agak sesuatu bangayu I badai tak kene kerti nak kirina parti kabangma pensuntu kamha ya kijing dangkam ya kadur ya kasur jom upai kasi ini bayar begitu tu buat kilo garu ngimsum nanti banyo Tendai hamaya teri masya itu sih mana jauh tiyo ila tuan yo. Nama yang setelah mengkiran yang kita hormat yang fikir longkwi, hormat yang fikir longpa pada hormat yang fikir somna. Kibul menanam penuh mengaladep sain itu kostam itu mana? Kebangalan ini bangaladep itu kan berkurang jom teneka sensan percaya. Ngayoi hai jingyoi beret kejuma. Baka jan penreu khasi jongi ke ba kenthop khasi jentia ke khriam punar boy war ubode kuai khasi bayar kunjur gas perlo garo ngirong ka state Meghalaya ngayoi baka state Meghalaya kadang kan kerki ya ki nongya lam ki nam sandur jongka hamte hapo legislative assembly ki breu ki badan ka burang ki badan ka kor bat ki shifting yo play bat ki ba i thon ya kedai ngidan kan ki hukum kita ngamla ju banong yana ru hakne kapor nomor ba ka ju pliang yangi hakne kapor kala be kapor ka ba kala penbei mabi tengi ya ke ka bang ila kular ngila pendep hakne kesngi bat haka juga por mendei tang kajing penbor jong pi indre daga mon sum angiwan ka daw kang iwan galong naman ngiyoi ya ka jengkelman haka ne ka parti UDP nga islam ge bakhamon suan nadu ka por manganang dan sa kawai ka konstituensi yang molongkong nga de kongres indre kang nga kerja kemdei kata ka di jinglong jong nga islam ge bakhamon suan bat haka di por nadu ka por bagi long MDC ngakersian yai badan bok ijob kumu MLA ngakersian yai ngadai kongres hindi ngakersian nomor bang ngai tenan yai badan bok ubriu bobha ubriu bopoy bat mudan sibun ke bang idon bijingran dena tang ni ngala kersian yai met mesip bat kadon kepor haka bang alajan sampai naksen kongres ru yong yang ayam bang memegi uihong salangmat babam armaloy tente kumno naga benta ki briu ki babha ngakersan te hadu kan ka por komentaru ngayo I baga UDP apo ka jingalam jong I apo jong district kaya gai la si sya ki hak jing globun ki don hagi kampati nyimla manlen ya kata ende ki don ki jing ya bos camp hai hadu mentara ki sengi te hak ka por mangi sanya ki kon mane por ngirung baro kini arbut ki balaya sailang manga ki de ki XMDC, KXCM, KX Chairman, ngadeng ngampat long MDC. Layala election ngaga kongres awarja kesau rem. Melawan job. Tiang along rimadan he kumta. Tendre ngalong muda udan bawa penyo muda men sain nongkong yang ni kekon. Hak juga poru ngayon nongkong hak jengkon. Namar bayimat bangali presiden jong Boy Dorbar. Bamdan politik, bamdan yeye. Tendre kali Boy Dorbar kadon kit khot jongka kiba khlek jaktung lut barok na BJP rudon UDP rudon Kongres rudon ki HSPDP rudon dan lut hangi te ban long presiden jong gata ka seng kam dei besok
hab adjust ya gini ki ideology jom diwe gilogru yang ai ku play yang gini gilograng ba kibla shania ai nga hapo ani katem kibla ai nga yang ni keburam ban yang ni ka kampung presiden jom di bodorbar bar kali bodorbar kam syam te kendan ARM banong uba lalong presiden umla ban penjaso parti lain kam don hukum kada dia kada ada mangala manang ni unlimited dan we perlu nakoi konstitusi ko ngilu imam unlimited kyo Allah buat imam kawan ilan buat ikan ini review iba iba nah mau tabang menjadi sama korban kali kamu susah kadang kali kamu kebangian hal berapa siapa sih kami yang lain kami kebangian suya yang berbeda baik tentang mentah suah bantuan election sibuk di kami di mana baik bagai ini baik kerban mudah semuanya suara musik ini berbang ilan kami di dalam prosesnya ilan kami di dalam juga berkat ya kalau menjadi macam ada kalau menjadi kalau pada kepor menjadi masa resort ini nanti kepor bagi warga organisasi pemerintah ini hari ini kemudian dengan negara jom kedua ketika program generasi kalau ke jingkian suha yang kita baru kibangila kemudian nalu kewajiban jomel program ini yang berapa SDR itu di Omaheton iba Deiru family minister MDC Borim na soyong konstitusi ilu ibajuan panuan banyak train kan bagi tukapati ini ilai di train itu kapal apa nino ai kulai depan ilu apabila dia pakai kesialan tukapati kalau ke kebasuhan kerja pengaruh juga. Hawawan mentasi banyak sahi ban yang burung jadi kipalot nalu kino yang kita belajar mengenai orang lain pat mobil kita lakukan. Kita ini political party kita fair. Kita mengenai scam halal kecil perkhidmat ramba, kecil perkhidmat kebalan dia kecil kecil. Kita sini ada lain, bantuan secara parti. Kami dah kenal kebasok, yang kita lama kita bantuan berhenti dari parti secara parti. Kami sekarang bagaimana lembah kecil perkhidmat kebajikan, kecil perkhidmat kebayan, kecil perkhidmat kebangun ramba. Kalau yang terkait ini semua, apabila siapa adom leluhur, bantuan non siapa parti. Celah ini, bila yo maaf yang sisa dari parti kita nabar jadi celah di nasional parti kita sisa dan tentang kecelakaan ini. Mereka boleh kepor bagi mereka jom kecelahi berapa awal haba hai yang jenisnya jom di national party kibun ki jingye kibagi kima apa kecelahan ini kalau boleh kepor kalau boleh
abo di susu na babalo kipaiba apo kajelang kajungi bahagani kekerti bah dalam mengoru nilai berayat bersesat dalare yalare apo kajelang kajungi habagi phai bersesat dalare yalare habagi phai yaki parti bersesat na kajungi Idon buat di regional party kiwe-kiweru Hendrai kipaipa kiri yang kata Balala ni kuat bersesar tak parti dulu parti regional tapi nanti kok jelas kejungi kari tangkap parti UDP kejungi